trave! Na pancada do jogador do Vasco, Rogério Correia, a bola explodiu no travessão, Gonçalves. Uma boa jogada, uma boa chegada de surpresa do meio campo do Vasco, porque às vezes é importante o jogador que vem de trás, ele toca a bola e continua. Na trave! Na pancada do jogador do Vasco, Rogério Correia, a bola explodiu no travessão, Gonçalves. Aí a sobra lá com o jogador Kiss, tá lá. Bola tocada com o Thiago Tricho. Joga com o segundo volante, Celo, a torcida começa a poupar. Cruzamento lá para a área, chegou tirando o Rogério Carioca. Tá na sobra Lúcio. Tá lá o Isaac. Vem na sobra lá Maurício. Cauê. Lúcio. Olha o Lúcio. Pediu a falta, chega lá o Michel. Barra, tentou, chegou Maurílio. Tentou a tabela, melhor para o jogador Rogério Correia. Tentou a jogada, tá aí a sobra com o jogador número 4, Rogério Correia. Aí Maurício com a sobra, recupera o time do Ceará. Tá aí Lili com a sobra. Tem o Arlindo, já ganhou. Tentou a jogada, olha o Daniel. Lançou pro Maurílio. Chega Rogério Correia. Bola recuada, Rogério Correia. Aí o Lúcio, recomeça o jogo. Recomeça já no finalzinho do primeiro tempo. Vamos aos 47. Olha o Isaac. Acima do Rogério Correia. Chegou, trombou, melhor para a zaga alvinegra. Com o Roberto Baiano. Olha o Isaac, a marcação do Rogério Correia. Rogério Correia. Ceará tem pressa. Aí o lançamento. Jogador Jonas. Rogério Correia. Olha a pressão alvinegra. Faeco. Aí a briga pela posse de bola. Chega lá, Cauê. Sobra com Arlindo Maracanã. Olha o Reinaldo. Chegou Rogério Correia. Tá lá o Ari. Bola curta. No sufoco. Tá lá Rogério Correia. Aí a briga pela posse de bola. Faz a abertura com o Reinaldo. Pegou Rogério Correia. Bola tocada na procura do jogador Reinaldo, aleluia. Trabalharia. Cabeça lá Rogério Correia. Meus votos, esporte 5. Aí a bola tocada com o Rogério Correia, lançamento lá para a cura do Márcio Carioca, condição legal. Vamos para o reinício do jogo, recuperado o Adilson, 1-1, clássico empatado aqui no Castelão. Resultado que dá em primeiro lugar o time do Fortaleza. Tá passando ali aqui na direita. Fortaleza desce. Olha o ali. Foi no fundo. Cruzamento, Adilson. Κορέα. Με τον Ζητόπουλο. Όντως ο Λεβαδιακός σηκώθηκε όρθιος καθώς θεώρησε όταν σε θέση offside τον πράξε στην προηγούμενη φάση. Και αυτή τη στιγμή ο Τάκης λεμονίσει και πάλι ζήτησε από τους παίκτες να παίξουν περισσότερο τον Άλεξ. Πολύ ωραία αντίδραση τροφοδοτεί τον Χρυσάφη από την πίεση του Μπρέστα. Κορέα. Κορέα. Τράβηξε. Ωραία. Άλεξ, 4 λεπτά να βρεθεί πίσω στο σκορ. Ο Κορέας στον Παστό. Μία για τον Φερνάντες. Καθώς ο Καλιμάνης είχε προωθηθεί, βρήκε χώρο και τρύπωσε και ο Αργεντινός και ετοιμάζει την σέντρα. Αλλά χτύπησε στα πόδια του Κορέα και κατέληξε κόρνερ. Συμπληρώσαμε το πρώτο 5 λεπτό στην επανάληψη. Λεβαδιακός Πανιόνιος 3-2. Μαχτή, γύρω Μπασαλά. Μακριά από τον Κορέα.
εμποδίζει τη δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων. Την ισοφάριση. Ο Πανούρης Βουνδουλάκης, ο Πιάσος στη σέντρα των Αλιτζή, πρόλαβε εκεί ο Καλιμάνης και ο Κορέα. Με μεγάλο διασκελισμό θέλει να ελευθερώσει ο Πανιόνιος που βρίσκεται διαρκώς να πιέζει. Ο Μήτρου κατάφερε ο Δήμου να απομακρύνει. Χάει την μπάλα. Κορέα. Γκουρμαχάνει από την παρέμβαση. Γυρίζει για τον Κορέα. Μένουν οι παίκτες του Λεβαδιακού. Δεν και ο Δάρλας, θα χάσει ο Μπίσκαν στον Μπίσκαν. Δεν και ο Δάρλας, θα χάσει ο Μπίσκαν από την παρέμβαση του Κορέα. Καλιμάνης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως πλούσιο ρεπορτάζ για την αιστεία του Γκαλίνοβιτς. Βαλιά του Γκονζάλες για την αιστεία του Γκαλίνοβιτς. Βαλιά του Γκονζάλες, ενώ βλέπουμε πίσω στον Δημητρόπουλο, ο Τουρέ. Και τώρα ο Κορέα ανοίγει, ελευθερώνει το παιχνίδι. Ο Δημητρόπουλος φαίνεται ότι έχει πρόβλημα, τον βλέπετε. Άλλωστε πολέμει και ετοιμάζει τον Παπά ο Τάκης Λεμονής, ο οποίος έφυγε τον Μπούστη. Έχασε την μπάλα από την παρέμβαση του Κορέα. Μπίσκαν. Θα χάσει από την παρέμβαση του Μπούστη. Και τώρα ο Κορέα. Τον Μπίσκαν να θέλει να επανορθώσει, να θέλει να διορθώσει ένα Λεβαδιακό. Πάσα στον Κορέα με τη μία για τον Μπασαρά του Ρε. Έκοψε με κεφαλιά ο Ζάρλας. Επιμένει ο Λεβαδιακός και πάλι με τον Κορέα. Θα περάσει την παλιά για τον... Βλέπουμε σε επανάληψη. Δεν υπάρχει offside στην θέση του Μπούστη. Με τον ίδιο τρόπο θα τροφοδοτήσει τον Καλιμάνη. Αυτός παράλληλα για τον Κορέα. Λεβαδιακός θα ζητουρέ η μπάλα από την παρέμβαση του Δήμου. Εφταστικής ρεπορτάζ και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Για όλα τα γκολ της αγωνιστικής ρεπορτάζ και βεβαίως τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Κάτοχος της μπάλας ο Καλιμάνης, ο Παπάς τράβηξε τον Θοδωρίδη από το μπράτσο. Κάθετα στο κενό χώρο, αλλά εκεί θα καλύψει ο Δήμος. Meio de campo, Cleiton Xavier, Rogério Correia chega e é marcada a falta do jogador do Inter. Em cima do Rogério Correia, posse de bola para o time do Vasco. Você está revendo aí como o Rogério Correia tira a defesa do Vasco, está jogando o Rogério Correia. Petkovic. Esse aí é o Cadu, é atacante, veio buscar jogo, tocou para o Rogério Correia. O Souza está dentro da área, o Rogério Correia cruzou para o Souza. E aí todo o respaldo da diretoria, mas... Enquanto o Gonçalves comentava, você viu na tela ali, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, Dagoberto. Ele Tadeu puxou para o meio no cantinho. O Ademilson se antecipa, dentro do Botafogo. A jogada começa pode passar o tempo. Eu acho normal esse tipo de jogada de zagueiro que pedia a passagem do atacante. Rogério gira. Levanta a cabeça, faz bom toque no meio, Marcos Souza. Condição legal, olha o gol! Gol! Rogério. Souza de costas para marcação. Léo Lima. Rogério Correia. Lançamento para o Cadu, autor do gol. Sandro Céu na cobertura. Do Botafogo, pelo lado direito, está sendo muito mais evidente, né? Com o Almir que está jogando em provisão. Botou na frente, ganhou. Fábio Céu do gol. Ademilson na linha de fundo. O cruzamento para trás não chega no Reinaldo. A gente preferiu aí poupar o jogador e ver se com o Rodrigo Souza a equipe melhora um pouco. Fabrício. Boa antecipação, Rogério Correia. Soltou bola com o Ramon. Pode ser um bom ataque para o Vasco. O calcanhar foi mais para o time do Vasco. Falta do Ricardo Oliveira. Recebe cartão amarelo por isso. Equilibrado. Agora tem o Vasco no contra-ataque. Petkovic fazendo o lançamento para a velocidade do Souza pela esquerda. Bola longa para ele. Souza dispara, chega na frente. O Vasco vem para o seu primeiro. Tirou bem o Rogério. Esse é Henrique, sai jogando o Vasco. Tentava o Henrique consegue dar de pico na bola. Rogério bateu! Soltou a bomba, Rogério Correia. Sexta do
gol de Fernando. Se vai dentro, ela entra. Ele pegou muito bem na bola, saiu forte. Boa estreia do Rogério até o momento, não, Júnior? Tá